omizanene yabishaka volleyball club betabiremo basingiraho gumwe gonko gwa Amazon ibatira habwo babushatu hari 2 kandi ndije sigireyo ne 3 basingirwe aba batirwe squad X habwo babushatu hari 0 ibanda pizza habwo babushatu hari 2 na ibanda secondary school bagutwire habwo babushatu hari 2 twasinga game n'amazima ashemerirwe abo kugira ngo ababana tutandikire mpora na no kubahereza games zese kugira ngo bafune exposure twaza kuko mu regional games kurebuka ngo bakora ki bahika mutindo go kuzana nationals babibanda secondary school nabagira ngo hati Ligue G ebahwerire chango okuzaha mutindo Ligue G serio ne yamba munonga na mbweno no mu western at least amashomyo gakabenga jejumbera ahabo kugira ngo Ligue no isha ozana n'abashije abakuru abana bafuna experience bamba basa kuskowalingo mu team ze z'abashije abakuru njanje mayisango biko mu level yabo nabaza kuba bali extraordinary ebyo bikiryaho habire mpaka za volleyball ezizo barumwe ezo kujaguza kiro cy'abakazi mu district ya Kabare kandi zitebekanisibwa hace cya Kabare University team mushanjo nizo zetabiro mu mpakezi aho team ya Chifonex esingire primates habwo babibera hari 0 okuzhangura nitwe twayetaba mu tournament kuzana kabakazi to representing abakazi tournament netu yamba nkitwa abakazi ku developing talents zitu na nitwa bako bakuzire kushara habishaju na neje region yitu ya Kigezi kureba ngo abana batabarumu abo kumanya kuzana go muzano gwa volleyball bagira cyangwa kibayegamo ogubire guryo murundo rwa kabiri empakeza rokutebekanisibwa nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire